besilisa sithi ladies first. Qalitulo ke bathohlelo. Mhlawumbe ukuze sisibambe sisijahe isikhathi. Awuke waqala itulo umfundisi ushaya olayini ababili abathathu. Masiyazi khona abanye abathola amandla ngokucula. Asingabavimbi sithi bangaculi. Kodwa bona ngenxa yesikhathi siyabonga uJesu Kristu inkosi. Dothe emva kwalokho ke sobe sesidedela uma uMtsibanda sibongele ujwayelekile onzo yakhe uyenza kahle kakhulu yokubonga. Unamakhalenda la. Bangcono abekeke kahle akusengiyasuka sengiyawabona sengiwakhohlile. Kunamakhalenda la khona ama-branch angawatholanga amakhalenda. I-Lady Smith branch ayikho sengize ngokubhala uWhatsApp ngifisa bakuzwe lokho sengivalile. His drift abayona i-branch kodwa bazama ukuba i-branch nanka amakhalenda se-His drift. Bekville asivele sehle sithi wazama His drift was vele ngenze lento idlule ngoba sikho esinye isikhathi esingcono bakude laba bawatholanga amakhalenda abo. His drift Lady Smith ke soyeka kanjani yendle khona ibranch ebeyifufusa eDani wayishaya uSathane awaseDani la waseziwakhipha. Mangithi angizowakhipha wabuyela emuva ngifuna ukuneza abazalwane ngihambe ngayothenga amanye wathengela ukuthi sithola amakhalenda sonke la ekhaya abangawatholanga kodwa sinikhipha ikhalenda elilodwa ngefamily so amakhalenda akhona ukuthi nalawa ke aseDandi nawase-Lady Smith ngizotela abazalwane base-Lady Smith sibaphe bakhona abase-Lady Smith baphamisa izandla babili bathathu no 3 kulungile ngizoninikeza ngoba umfundisi wena akekho kodwa ngizonika yonke le nqaba ngekwenze ngaphandle kokuthi azophela bese bakhona nawe quiz amakhalenda so akhipha one per family sibonda sibekaphi so athole sonke awe quiz bese siyadlula kune-envelope la khona ama-branch asebenzisa i-envelope zokweshumi thenga i-envelope eziwu-2 yamabhokisi awu-2 bazomthinta ngibacaphunele bakhipha okweshumi bese beyokunikeza umfundisi akuthatha akufake ebank noma baye bakulethe angeke ukuthi bakuletha kanjani kodwa umfundisi angabi nenkinga anikeze abazalwane envelope uma bekuletha kuye bamnikeze so nginazo la envelope ngizomcaphunela nje ngokunazi ukuthi yiphi ibranch enkulu ithole kakhulu encane ithole kancane so ngicabanga ukuthi ngiqedile ne-envelope ke amakhalenda ke ngizobe ngiwakhipha angaphazamisa uhlelo bengikhipha lawa aphek ukulula ukubanikeza sengibanikezile angisukekela uJesu Kristu inkosi. Bese kuqala besifazane kade begcotshwa bonke besifazane abafundisi nabo bonke abesilisa kushaya amafushane ngebafowethu isikhathi asisele bingelela nokusho okusho nje besenhlizweni. uJesu Kristu uyinkosi. Abazalwane ngibingelele ubaba uPostoli Uqala uzisho usukana ibranch bashabalala lo eBekville engoba ngokwesikoti. Amen.
ubaba umpostoli ngibingelele umama umpostoli abefundisi bonke omama befundisi abefundisikazi ogogo bethu abakhona kule ndawo usonto sikole abasha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ngathi siyabonga kakhulu ukuba kule ndawo kule suku lesihlanu sifika sibe ngolesihlanu ekseni kodwa sayithola inkonzo yasekuseni enhlizweni yami nje kule kugelezileke bazalwane ngile ngizwela imvuselelo emangalisayo kuleli phasika kumina kungazathi sedlula amanye amaphasika ngendlela engilibuke liyona ngibuka uNkulunkulu esebenza ngendlela emangalisayo ngaze ngamangala kimina kwavuka umhlabeleli olaphana ku199 emacilengweni okusesizwile izindaba zombuso omkhulu mastele okomhlaba samukelo okwezulu ukuthi lapha yanenzansi lo mhlabeleli evesini cishe lesine uthi yogcwala indlu yakhe kuvalwe eminyango bawudela umbuso wakhe bengaphandle kwesango uthi lapha bazokhala bathi inkosi sivulele ithi dedani niyele haleluya yilokho ke bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu siphatheke kahle ke nakwase nokwasenyameni bazalwane siphumule kamnandi lade siphunyuliswa khona ngisho konke bazalwane bese ngikhohle nokuthi konje ikhaya likhona nabantwana nabazukule ngushiye ekhaya ngoba umnandi obukule ndawo ukhohlwa ukuthi usuka kuphi uyapi kodwa ulangazela ukuthi kungathi ungathi uhlala la awusayi ekhaya bazalwane lokho nje ngokushaya nje ngokufushane ngoba lokhuluma kahle nginabalimi ngiyabonga Jesu Kristu inkosi bazalwane ngiyanibingelela bakithi egameni lenkosi uJesu ngicela ungazishiya igaba ngoba kuzodleka leli minithana lokuqala nginibingelela bazalwane nginalokho enhlizweni yami engifisa ukudlulisa kusukela izolo kunomlayezo othi wonke umuntu ola endlini ophumelela ukuba khona osekuyilevel yokuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini uNkulunkulu ufuna into eyodwa kumuntu ufuna sigcine imiyalo yakhe kusukela ngolesihlanu bazalwane kukhona amazwi ebesiwalalele engithe aphuma ocwaningweni elithile lweyintatheli zalesi yasikhathi ngiyayibuka nje le ndaba yokuthi kungaba yihlazo ukuthi kukhona umuntu okuleli IPhasika osazophuma la enomuntu angumkhulumisi mebuyele ekhaya nje ozothehla etheksini athi methu uyaqalaza kwamakhelwane akhumbule ukuthi konje kulwami zangeni kuyoba yihlazo ebese ngiza la khona iselelezi sithi uzungikhumbule efanele sonke siphume nalowo mkhuleko bayazi ke ngihlala nabo bandla uma sisicelelo nokhamke kuphumuleni ngelinye ilanga sike sibe nenkonzo enetheme ethi Nkosi yami uzungikhumbule uma singahamba la singasho ukuthi Nkosi uzungikhumbule ihlazo ngibuka iwaste simose imali engaka simose nesikhathi namhlanje ekseni mangivuka ngo4 ngengabala ama-hour esiwaspendayo sispenda 10 hours lately kodwa 7 hours wokufunda ngabala ngabuka ukuthi umuntu emunye uspende how many ama-hour amaningi thina la cishe indumise is less than 30 minutes bese kuba ama-breaks la sidla khona kodwa 7 hours siyafunda sizophindela siphethele emakhaya kuzoba yihlazo bazalwane ukuthi khona umuntu ophuma kule cishe ngathi conference ophuma kuleli IPhasika ephindele ekhaya sawukhaca ingane esawuthethisa ingane yakwamakhelwane
mina bazalwane ngine challenge laphana ngiyibonga uNkulunkulu ngoba ngalifundisa umama nje iBhayibheli ngalithanda. Khona izwe encwadini kaDeuteronomy elithi ngeke kwenzeke ukuthi eduze kwakhe angabikho umuntu ohluphekayo. Khona ingane nje eyifika ngo-past 7 zincanyane zithihlizana. Sengaze ngathi umawa zabalethe na ku-Sunday school. Bafike bethi sobona gogo ngithi naye bese bethi manje gogo bethi mama sosho nalo uphuthu lulodwa. Past 7. 7:30. Sicela ukuthi kukhona ugogo angasinika khona. Uthi mama uphuthu lomhlophe. Sengithelile abantu abangisiza lapha ekhaya ngithi anohlala ngenzela amaphaselana lapha efrijini. Khona ingane zami ezofika. Uma ngabe kukhona kuye kwenzeke mthambo lamthu laba bayebusha babe kube khona imqala esale ekhaya, kube khona izibindi, kube khona ingisha, kube khona amathumbu. Ngiyawadla ke mina amathumbu bazalwane. Kube khona amathumbu, kube khona amanqina namakhanda. Bese ngithi ngicela nibheke iphasela ethile ninikeze lezinga. Kuthe nje kugcina ngase ngithi webata bamkhona ongakanyana ngicabanga kwenza grade 6. Ngathi ngicela ungitshelele uma wakhe anithume eli. Uzopheka nini njengoba ku-past 7? Ngoba usukazi usuku lonke ukuthi sisheba kanaso. Kanti manje akasheshe ngana ngithume ukuze ayopheka phela ninolala ngasikhathi sinje bangani bami. Babazalwana khona ingane esizele ngomoya. Kukhona lento yokuthi ubaba mina uyangifundisa vele ngamnika uNkulunkulu. Ubaba ukhuluma into uNkulunkulu ayikhuluma kimi. Uma nginomzalwane ngisho kuthiwa sifica ne-Transcorp bevela athi uyambona uhlubule ubamba amakhaza e-Transcorp avela athi uyambona uyagodola lo mzalwane bengathi ngiyaziwa kodwa phongo sami phela ngiphethe izinto ezilingene mina athi uyagodola lo mzalwane. Sekufanele behlala ngicabanga lama-codes baba abefika lapha abesuke ezonikele ebandleni bese yadayiswa. Ngixolisa ukusho lokho abedayiswa phela unganiwatha. Abese kuphoqela ukuthi lo mama akayithola i-code. Thengi ngikhipha i-code aqoqa. Uthi ubaba wathi uNkulunkulu uyobona umzalwane ohlwembu umgqokisi. Ubona ongenandla aqoke. Njengoba ifana bengifike nogogo othe ubaba mefike ephumuleni. Wathi lo gogo nangu umfundisi ozongikhulula. Ngase ngiye emzini wakhe ngathi Nkosi yami ngiyaxolisa ukuthi sonke lesikhathi ngihlala nawe umakhelwane wami kodwa yini le ndaba ofuna ukuyikhulula ubaba nje bekude nje ngicela ukubona mina. Wathi shutha nazi ithombe azengikhombisa babethu. Shutha nazi ithombe kuthiwa umfundisi wena. Ngiyabetha. Indle ngihlala kuyo ngathi weJesu. WeNkulunkulu nje bangenamali. Ngagcina ngifothe umama lezo ithombe. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Kubona abantu abawu3 engihlala nabo ephumuleni. Usuphumile umbhede noxoxolo okhethe. Nizobazalwana. Siqalile manje ukulungisela indlu kaGogo. Ufuna ukubona endaweni ukuthi leli ivangeli lamadlozi ohlupha abangithandi phela bathi mina ngithanda abangawakhonza amadlozi zaze ngithi impilo zangalikho. Kodwa ngiyabatshela ngoJesu nje. Bese bethi hayi ngeke silunge thina amadlozi singawakhonzi. Ngifuna ukubona ukuthi ngeke nisiqede sema sithola uxoxo lodwa komunye umama sengilubonile nami olunye ekhaya. Ngathi noma bengicabanga ngoyithenga kodwa khona lolo ngizolicela kubafana. Sihlanganise sirufu indlu kaGogo. Engakamboni umfundisi somlethe kumfundisi mhlambe ngomeli. Kodwa khona lento le uNkulunkulu afuna siyenze ngokulalela kwethu bazalwane. Siyoba necala ke. Uma uNkulunkulu ekhulumile nawe ngoba sonke siyafana ingathi ukuthi sibizwa ngabefundisi. Yabona igama ngiyalisaba mina uyazi baba ngangafuni ukugcotshwa. Ngiyasaba mina. Ngoba ngibabonile abafundisi bedukisa abantu. Sithi hawu uNkulunkulu amsizolahla abantu. Siyafana bafowethu. Asithanda zimthandazo uthi ngikhumbule Nkosi yami. Ngike ngabona isimanga abuka indaba kaSolomon bazalwane. uSolomon inkosi ehlakaniphile. Kodwa lithi iBhayibheli wangena nje ukuthakathaka bokuthanda abafazi. Angazi abafazi aba100 wayebenzayo. Lithi iBhayibheli nami ekugcineni kokukhula kwakhe
cabanga uma ungafunda lapha kumakhosi okuqala chapter 11 uzothola ukuthi zonke lezi zizwe uNkulunkulu ayimentionile ama-Amori oMowabi amaHethi wayeganwa khona thatha abafazi nezanciza zakhona ekugcineni wagcina senzela izithixo zabafazi bakhe ama-altari uthi kuNkulunkulu ngenxa yokuba uzalwe uDavidi nceku yami angizokuhlwitha ubukhosi kuwo uzokuhlwitha enganeni yakho kodwa kwamanje ngizokunika inceku wasebuthatha ubukhosi uRehobowamu wathatha izizwe eziyishumi izizwe eziyishumi-2 indodana yakhe yasala nezizwe 2 bazalwane ngigcizelela nje ukuthi singaphumi emgudwini esifakwe kuwo ngikhuleka la ngifika la sifuna inkonzo uNkulunkulu ngikhumbuza ugume angazi bakhona abalaziyo ugume ngixolisa ugume ukudla okungaboli siphume lapha siphethe khona abazalwane sengokuchaza ngenilanga ukuthi yini ugume ngiyabonga Jesu Kristu inkosi branch yaseNtabeni nendawo ezaziphenduka kuyo uma kuphendukwa kwachitheka igazi haleluya siphakamisa uKristu uJesu bazalwane ngiyambheka uNkulunkulu uma ezokhetha indawo semafakatini ukhetha indawo abantu osimothi uhlala khona bese ayithina sesaba ukufika lapho kodwa uNkulunkulu uma efika empilweni yomuntu uyadlula ekusabeni abona uNkulunkulu into ayibeke phenduka ezoguqula indawo ebiyaziwa ngelinye igama izophenduka yaziwe ngokunye ngamandla kaNkulunkulu hayi ngamandla womuntu haleluya siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kule ndawo uNkulunkulu asifikisa kuyo kumina yenza kwaphela izwi elake lakhulunywa abafundi uma kuvuka amaza emkhumbi lisizwe lenkosi abafundi ababehamba nayo uJesu enyameni bembona bemazi bebuza mabefisa ukubuza kodwa kwafika isikhathi la khona ababuzana bodwa bathi kanti ungubani lokhu umoya nolwandle yena kuyamlalela haleluya ukufika kwami kule ndawo noma ukwazana kwami nalomndeni kwangenza ngambuza uKristu Jesu sengihambe naye ibanga nginobufakazi obuningi ngaye kodwa kwafika umzuzu la ngithi khona kanti Jesu ubani haleluya siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuba kule ndawo enokuthula esifunda njalo kuyona engenze futhi ngabona ukuthi leli igama esibizwa ngalo ukuthi singabantwana lisifanele ngempela ngoba umntwana umuntu oqhubekayo efunda haleluya kunalelizwi nje elivuka kimi uma sisihlukana elitholakala encwadini yezenzo zabaPhostoli chapter 2 verse 48 elithi baqinisela njalo esifundisweni sabaPhostoli isho njalo bazalwane uma sesibuyela emakhaya uNkulunkulu asipha amandla okuqinisela esifundisweni esinikwa sona egameni likaJesu amen ngiyibheke ngehlo lenyama bazalwane indaba yabazali bethu baba umpostoli noma umpostoli ngibheke ngize ngifike kudadewethu uThuli ngithi angabe mekhumbula ukukhuluma nobaba wenze njani ngoba ubaba uyabhukwa manje ngokuthi sikhona nathi kodwa ngisimese ngimbheka ngithi uNkulunkulu wakha special lomndeni akaze ngizwe simbonga siswethu ukuthi siyabonga ukuthi uyasivumela sikuhlwitha abazali sibagone sibenza bethu nathi yafika nje kumina ukuthi
Siyabonga dadewethu egameni likaJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Oyonibingelelayo ngumamsani amaseko ngisuka eThongathi lokushini kuthiwa isehamba nathi. Ngiyabingelela kakhulu ubaba umama uPostoli nabangcwele bonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba engilithola manje. Ngifisa ukuthi ngiqale ngokubonga uNkulunkulu ngibonge uNkulunkulu omthathu emunye. Ngibonge ubaba nomama wethu uPostoli ngakho konke bangcwele abasenzela khona enyameni. Ubaba umvangeli umnikazi ukhulume ngeqiniso. Ngiyathanda ukulikhuluma iqiniso. Nani bazalwane nizoza ukuthi iqiniso lokho engizokhuluma la. Bazalwane umnikelo esiwunikelile siza la ePhasikeni. Nawe uma usucabanga ngeke lo mnikelo esiwunikelile ngamunye udle from Friday up to today. Bayangivumela bazalwane. Cha ngeke. Mawungaphuma njengamanje uyongena e-restaurant ngeke uwenele ngalomnikelo kuthiwa nje hamba e-restaurant kusukela namhlanje nangoLwesibili nangeMonday nangoLwesibili. Inhliziyo yami iyambabaza uNkulunkulu. Mangibuka konke okwenzakalayo ngiyambuka uNkulunkulu ukuthi uyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uyiprovider. Hallelujah. uNkulunkulu waqala wanikeza ubaba nomama wethu wabanikeza bonke ngoba azi ukuthi kuyoshaya ikhathi zokuba sibe khona sigcwale la. Sifanele ukumbonga uNkulunkulu ngabo nabazalwane abasebenzisana nabo. Hallelujah. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, inhliziyo yami iyathula ngibuka ukuphatheka esiphatheke ngakho. Angibuka ukudla kodwa ngibuka amanzi, ngibuka ugesi, buka konke. Ngithi ayi uNkulunkulu uyamangalisa. Sifanele ukumbonga uNkulunkulu ngobaba nomama. Angikholwa ukuthi kukhona kwezinye indawo okwenzeka kanje. Siyabonga ubuholi esiphiwe uNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyaphinda futhi ngiyambonga uNkulunkulu. Sengikhulume ngezidingo zenyama zomzimba. Sengifisa ukuya kuyidingo zikamoya. Ngithi bangcwele siyambonga uNkulunkulu ukuthi sila kuthi angithi sise university buye kuthi angithi sisemagcekeni asezulwini. Hallelujah. La sifunda khona ukuthi ukuze singene ngaphakathi ezulwini sifanele ukwenza njani. Hallelujah. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu, inhliziyo yami ithi mina nawe esithola ithuba lokubala sesihamba namhlanje unezwi encwadini yeSamuel chapter 7 bawuqala lapha kwabo verse 9 kuthiwa kwaba nesixuku esazwakala ngenhloko. Kwabakhona umbuzo othi wobani laba? Impendulo yathi yibo laba abaphuma emhlabeni wosizi, yibo laba abanqobile bahlanzwa ngezingubo zabo, abambethe ingubo ezimhlophe bahlanzwa ngegazi lenkosi yethu Jesu. Ngithi mina nawe sesizwile masisuka la asihambe phela sifike la esisuka khona. Kusukela manje kuze kushaya izinsuku zethu zokuhamba emhlabeni sibonakala ukuthi sesinqobile ukona, sesisinqobile isono. Ungabi ukuthi ngoba uma sibuyele endaweni la sihlala khona sibuye
sibuye singabonakala ukuthi hayi thina sesiyinhliziyo zimhlophe. Inhliziyo zethu manje zihlanzwe ngegazi lenkosi uJesu. Uma kungabonakalanga kube yizwi kuzakwethu lana. Nesibusiso sesinikeziwe usazokhulekwa kuyobe asisitholanga thina esikhundleni sithola isiqalekiso. Asihambe singabanqobile kuze kufike lolo suku la kuyothiwa obani laba kuthiwa yiba banqobile emhlabeni. Sila emhlabeni uthi uMateyu 6 verse 10 mayenziwe intando yakho uNkulunkulu lapha emhlabeni njengokuba yenziwe ezulwini. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi intando kaNkulunkulu iyenzeka umuntu eyila emhlabeni ayenze exactly njengokuba yenziwa kuphi ezulwini. Inkosi yomsimbusise uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Lomndeni lona uhlatshelwe yindlu likaJehova. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngimomangema wakasithole emtubatuba. Amen. Ngiyabingelela bonke abakhethwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nginezwi eliwumphako engicela ukuliphathisa lona sesihlukana elikumaHebheru 12 verse 29. For our God is a consuming fire. Amen. Ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Hallelujah. Kunento uNkulunkulu ake wayiveza izolo sayikhuluma nobaba. uNkulunkulu ebeveza umlilo khona la phakathi kwethu. Amen. Ngiyazi ukuthi abanye basazogoduka befike abanye abekhe entabeni yendlu kaJehova. Basazofica imibuzo ukuthi ubukuphi ungekho ePhasikeni. Amen. Ngifuna ukuthi ungesabi, wena kumele ukwenze phila impilo yobungcwele, wenze sure ukuthi lo mlilo utholela awucini. Ngoba umlilo uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Ungasabi, ungesatshiswa, sigcine ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba wena uhlatshelwe iwundlu likaJehova uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabathanda kakhulu njengoba ngilana nje ngibahawukele ngithola ithuba nje 10 minutes ngiseceleni hayi ukuthi ngisethemba ukuthi ngelinye ilanga bakuyosifanele uthuba ngoba bawubanzi bazalwane uyabona abanye uSunday school abawazi abazi uma kusekonzweni kufuna kwenziwe njani. Manje bafundiswa phi eSunday school ukuthi mawuSunday school enkonzweni uyathula ulalele lo khulumayo awubi ubanzi akukhulumi awudlali. Inkosi mosimbusise sibonga abazalwane lelithi uNkulunkulu nje akasiphe lona ukuthi sikwazi ukufika lana usuka kudodlule wasigcina. Sibonga ukuthi siqhamuka eMsinga sifike ngekhumbi bazalwane oqalayo nokho ibranch sikakabi naye ePhomoroya yikho ethukela yikho eKristu yikho ngisho nje nakusengebandla la Sunday school bese ngibuya ngathendwe omama ke abazali bami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifikile labazalwane cha bezikhala enqwabeni la cha inqwaba enduku besikhala lampele emfushane ukuthi hayi cha siyabonga abazalwane uzokwakhiwa uNkulunkulu esasiphila ithuba lokuphila emhlabeni lokwazi ukulungisa nezinto ezingalungile lokuxhazeka abazalwane sisaphila ngoba abanye
bahambile bengatholanga leli thuba, abanye bebengazi, abanye bebezwile kodwa baba nenkani obungenzi lokusebenziswile. Ngisalaleleke bazalwane lenkosi yethu uJesu Kristu lesiphambanweni, ngiye ngaba nalento ukuthi uJesu wawenza umsebenzi wakhe kwaze kwaba sekufeni. Akashongo ukuthi usenhlungwini uyahlusha ukufifwa ngamathe. Mesibheka lapha yana uphethe ushaya indlebe eyithathe inamathiselo wayenza umsebenzi. Bese sibheka lapha emiswa noBaraba ethuba nozokhululwa. Wakhetha ukuthi kukhulula uBaraba kunoJesu esikhundleni sokuthi kukhulula uJesu kwakhululwa uBaraba uJesu ayisiboshwa. Okusho nalapho wayesenza abazalwane ini umsebenzi wokuthi uze uzokhulula abantu ezonweni zabo. Uqhubeke methwele isiphambano lapha yana ahambe simehlule awe naso azasizwe indoda yaseKhorinte uSimoni amthwalise nalapho uJesu esenze nabazalwane wayashumayela ukuthi kuyaxhaliswana bazalwane asibukelane umbona omunye ukuthi uyakhathala endleleni umsiza umsekele wenza inkonzo nalapho bese kufika lapha eGolgotha abazalwane lapha ini iselele sithi inkosi uzungikhumbule athi namhlanje uzoba nami ayizoba nawe wena uzoba nami eparadise. Nalapho esenza umsebenzi bazalwane wawenza kusukela ekuqaleni wazisa kwaba sekufeni. So ngifunda isifundo lapho ukuthi singakhathazwa izinto ezisiphazamisayo emsebenzini kaNkulunkulu. Ufundile nje kakhulu bazalwane nalapho gcotshwa abafundisi ngiyambonga uNkulunkulu khona engiyifundile. Siyabonga kakhulu, siyacela uNkulunkulu ehambe nathi sonke asiphuzele imoya endleleni ukuthi usimbusise. Mikhosi kaThixo emazulwini yayijonge phansi ukuzibona ungafanelwe. Haleluya. Ilomuso ngaka. Sonke isikhathi ngithi mangima kube ngathi ngawubonga umusa kaNkulunkulu. Njalo ngoba ngithi mayithi ngiyabheka ngibheka umndeni wami la ngizalwa khona ngibona ukuthi ngibe umntwana okuthi maye ezelwe ngokuzibona kwami engazothwezele ngathi akabalekile. Haleluya. Kanti uNkulunkulu ubalekile. Ebese ngubona lo musa kaNkulunkulu njalo. Ngithi kodwa Nkosi mina ngingubani? Haleluya. Nezinye nje izinto ezenzakalayo kakhulu emndenini wami nasempilweni yami ngezingenza njalo ngubona umusa kaNkulunkulu ungathuli ngawo. 3 weeks nje back ekhaya ngisele ngedwa kwahlasela isigebengu. Sitholile information yokuthi ekhaya akunamuntu. Kanti mina ngikhona. Bezitshela ndomfana ukuthi ekhaya kunamuntu. Mayefika ekhaya uthola surprise ukuthi mina ngikhona. Uma mina sengivelile ngavela ukuthi ngikhona umuntu kanti uphethe spray. Lesa ba spray ngasabantu baquleke.
Hallelujah. Kodwa sibiyelekile. Hallelujah. Wathi maye spray abazalwane ngespray mina ngiqulekanga. Wathi maye ngspray ngespray angiwanga. Emva kwaloko wangilwisa walwa kodwa bazalwane futhi yena kanqobanga. Kwaze kwafika umzuzu la ewakhona. Kuthe manje ngifike lokuthi angimenze something kwathi uNkulunkulu ngazingcolisa izandla zakho. Njalo kuhlala ngubona umusa kaNkulunkulu. Ngithi Nkosi lesi spray abanye amaspray ngaso bequleke nequleka kangaka. Ngangilomthetho uJesu Kristu inkosi. Spray angilinde afuna ukungibona ukuthi ngiyawani. Ngibuza usizisi kodwa kwenzeka ngalutho. Ngathi mangizwa ngabanye befakazi ukuthi abanye bebespray ngaso spray makungenwe endlini umuntu azele ehlele iqontshula iTV kuphunywe nayo. Ngithi kodwa mina Nkosi akwenzeka ngalokho nje. Kwenzakalele lesi spray kusajika saba yintuthu nje. Ngiwubone njalo umusa kaNkulunkulu. Ngimbonga uNkulunkulu njalo ngoba akwenzeki angami nowakhe. Sibiyelekile bazalwane. uNkulunkulu yasinikeza njalo isiqiniseko ukuthi uma nje impela sihlele kungcweleni sithembeke uthembekile sibiyelekile. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Ngicela abazali bangalimali ngalento engizoyisho. Ngicela abazalwane singabi amahlathi abazalwane. Akuthiwa nikezwe 3 minutes soshaya umthetho. Sebenzisa 3 minutes. Uma kuthiwa uzobingelela bingelela ungafakazi. Sikhona sakufakaza. Please. Abazalwane siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile lemnandi sila uNkulunkulu usibusisile ngenkonzo esizwini. Iso sami sokuthi umsebenzi akuwona wabamtsibande noma mtsibande. Asihambeni labazalwane sikhuleke. Ukuthi umsebenzi uNkulunkulu uyawukhulisa. Ziningi into ezidingakalayo. Ukuba bekhuluma ngezinto. Mina ngicabanga ngisho nezimoto emabhrentshini. Sidinga ngisho imoto kulanda abazalwane abahambisa. Umsebenzi uyakhula. Sophilile kuThixo wami. Singale kahle bazalwane uNkulunkulu usisigcine sonke sisibuyele emuva. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubapostoli, ngibingelele umapostoli, ngibingelele abazalwane bonke egameni likaNkulunkulu Jesu Kristu. Amen. Amen. Bazalwane, lapha nje bazalwane mina ngizobonga nje bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu ekususe lapha ekususe khona othongathi bambaseko lo sothongathi engisusile nami lapho othongathi ngifike lapha abazalwane khulunywe kakhulu ke bazalwane sitholile amazwi bazalwane kufanele ke sihambe siphethe ithi incwadi laphana kwabaseKhorinte 2 verse 6 and verse 7 ithi basihambe sibuye sigxilile futhi ngalokho singasuki kuye mase sisukile lapho bazalwane sihambe siphethe singakhohlwa ukuthi sisukaphi singakhohlwa ukuthi singobani. Inkosi yomusa inkosi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu oyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngizibanga udokotela umfundisi wabusibande noma mthemane yebandla lokaKristu. Ngibonga uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu sonke. Ukuthi ebudaleni bami
seliyoshona ilanga kwasemhlabeni ihlangane lendaba emnandi kangaka obabuhlibane ethunywe uNkulunkulu. Ngimtatanyana hayi kakhulu. Kade ngikhona ekukholweni kodwa bengihamba eceleni kwakho. Manje sengihamba ngendlela kaJesu ngokuhlangana nobabuhlibane ngeSikaNkulunkulu wethu. Ngizothi ke sikhona lapha asibuyele emuva sesishintshile ngoba uNkulunkulu kusha njalo hlale kusha njalo nje ngikholwa ukuthi waselapha nje konke sithole okusha namhlanje esahamba nakho siye ngokukhula siye sofika ekhaya ezweni ngoba ngeke sifike ekhaya ezweni uma singakhuli kumele wahlalele uNkulunkulu uthini lamule izwi lakhe siliphile izwi lakhe ukuze sifike ekhaya ezweni Nkosi Moses. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele babuphostoli abazalwane bonke egameni lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Ukubonga abazalwane singagcina sishidota sonke. Kodwa ke khona amazwi athinto bamaphostoli ukuthi akuyinkonzo ngani makuqala konyaka kodwa ngaseqaleni konyaka la khuluma khona ngamazwi aphana Luke chapter 5 lapha kuqala verse 3 kathi abafundi bedoba mawuthi verse 4 akhona ukuthi wathi kuPetro qhubelani ekujuleni liphonsa amanetheni nebambe. Bazalwane ngibuka ke isimo ngendlela usathana kalwa ngayo izolo ebufakazini khona okhulume ngempi ebakhona makuthiwa kuziwa la masisuke emakhaya size la komkhulu usathana isukazi ke bazalwane into esiyoyifica phambili lento esizofike sifunde phambili njengoba sesitholile sisifundile sabuka konke sikubuya kwenzeka sibuka umsebenzi ukhula osinikeza nathi isiqiniseko ukuthi la sikhona sisendaweni ephilayo bazalwane sinofakazi omningi sonke la siphuma khona ukuthi kuyadlalwa la ngaphandle uNkulunkulu bese sisizileke nithi ke bazalwane umuntu nomuntu akazi ukuthi akusilona iphutha ukuthi ubelana njengoba ulana uzola izindaba ozizwayo akusilona iphutha kodwa okwethu bazalwane ukube siqhubekele ekujuleni bazalwane masiphuma lana siqhubekele ekujuleni bazalwane okwenziwa kwezwi lakhe ukuze simthokozise uNkulunkulu. Ngiyabonga ukuthi Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Angibingelele babuphostoli, ngibingelele umama Mamsibani, ngibingelele abazalwane bonke egameni likaJesu. Kakhulu-ke bazalwane okufikayo enhlizweni yami yizwi likaNkulunkulu elitholakala lapha encwadini yabase-Efesi 6 okuyilona elomkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu usazophindela emakhaya engathi bengaba naloyo athi Nkosi ngiphe ukuthula. Lifundeka kanjena abase-Efesi 6 verse 23 lapha empeleni uPaul wayikhuluma nebandla lase-Efesi uthi ukuthula makube kubazalwane nothando kanye nokukholwa okuvela kuNkulunkulu uyise nasenkosini uJesu Kristu. Bese lithi ku24 umusa mawube nabo bonke abathanda inkosi yethu uJesu Kristu ngokunganqamukiyo. Ilawo mazwi bantwana bakaNkulunkulu. Binelibale mama umpostoli ithimba lakho sidlile kungewena wedwa umsebenzi kaNkulunkulu. Sathola okwenyama
futhi nawo kungeke ukwenza abazalwane noNkulunkulu kube ngathandanga. Sithi ke kukho konke sazophindela emakhaya engathi uNkulunkulu bengaba kanye nathi sonke kodwa kakhulu sibe nokuthula uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bangcwele ngibingelele upostoli wethu, ngibingelele nomama, ngibingelele abefundisi bonke, abavangeli, abaprofeti egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngibingelele nobaba nomkhulu, ngibingelele ogogo, omama, intombi, umshayi wogugu nabadumisi bethu. Ngingakhohlwa abantwana abancane sonke isikole egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Zihlobo zami akukho okuningi ukubonga nje ukufika kwenu la. Kungithobise kakhulu. Kungenze ngayibuza ukuthi uma kungathiwa asiye ezulwini singaka kanti yini esilethela uma sigcina singafikanga ezulwini silethwe yini la, okusho ukuthi umuntu nomuntu kumele ayihlolisise ukuthi uma kungathiwa manje uJesu uyabuya sizokwazi yini ukumhlangabeza noma ngeke. Kunezwi nje ngicela ukushiya nalo ulifunde usekhaya, mhlawumbe ungalifunda namanje ulibuke, ngeke ngilifunde mina kodwa litholakala kuJeremiya 22 ivesi nje lodwa u21. Angeke ngisho ukuthi lithini kodwa nje umuntu uzoyifundela yena bese eyibuza ukuthi sekukhulunywe isikhathi eside kangaka wasuka ekhaya weza la ekugcineni bese kukhulunywa la lelo zwe nje libhalwe lapha ku21. Bazalwane ngiyabonga kakhulu ukufika kwenu. Ngiyacela inkosi ukuthi ibe nani senigoduka nibuyele emakhaya, inibiyele inivikele indlela yonke uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Nami ngiyabingelela njengoba sebebingelele bonke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sithokozile kakhulu ukuthi sizohlanganyela ndawonye ePhasikeni. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu isebenzile impilo yami kusukela kuqalile iPhasika noma ke lingakaqali kusukela nje singene kulowo mkhosi besuka kuwona kukhulekela iPhasika. uNkulunkulu isebenze kakhulu impilo yami. Ngiyabona namanje sayisebenza. Ivesi lapha kuFilipi 1:27. Yayibusa kakhulu impilo yami, likhuluma nami ukuthi mangihambe njengokufanele ivangeli. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzonilonda senibuyele emuva uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngizocela ukudlulisa isimemezelo uma khona lahlekelwe imali izolo khathi gezuzitsha laphayana. Ngizocela ukuthi evele ezosho ukuthi imali angasayibona esikhwameni khona sizokwazi ukuthi sinikeze. Okunye isikhwama seBhayibheli sikamama umpostoli ngoFriday babehlezi sibhekelena wasikhohlwa laphaya. Uma kukhona owasitholayo isikhwama esimnyama esineBhayibheli cela ukuthi esitholisele. Haleluya. Cela
ngixolise kakhulu ukuthi ngosuku lokuqala azange nginamukele kodwa enhlizweni yami namukelekile. So namhlanje ngiyafanekisa ke bazalwane, ngiyanithanda kakhulu kakhulu. Ngicela ukuthi ke ngibonge kuthiwe ngizobonga baba umnikati usevele wasigoqa nje wasifaka eboxini. Ngiyafisa ukuba umnikati useyingane benza ukuthi ngicela siphathele uhlelo. Kodwa ke manje hayi amandla yaphela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithatha leli thuba ukubonga kubo bonke obaba abakhona. Kukhulu kakhulu ukuthi sizohlanganyela nabo bonke obaba. Bese ngithi obaba abasiphathela izwi, abafundisi, abashumayeli, abavangeli, nabo bonke nje abenzile ukuthi inkonzo zethu zibe impumelelo. uNkulunkulu wethu omusa sengathi ngibusisa. Ngibonge kakhulu kubaphathi bohlelo kakhulu nisiphathele kahle uhlelo sengathi uNkulunkulu omusa angalikhulisa kakhulu angigcine othandweni. Ngibonge kumshayi wokubu, ngibonge abadumisi, ngibonge ama-asha. Mkhulu umsebenzi eniwenzile. Kakhulu nje kuye kwafika enhlizweni yami ngakhumbula uMose bebhekene nempi la kwafanele khona ukuthi abantu bamphakamisa babambe izandla zakhe bazigcine ziphezulu ngoba uma ngabe zazehla impi yayinqotshwa impi kaIsrayeli. Kodwa mazihlezi ziphezulu izandla zikaMose babenqoba. So ngikubukile nje konke lokho ngisabonga. Ngibonga kakhulu bazalwane nonke ngamunye abanye bebesenzele housekeeping besigcinela indawo iclean ihlanzekile. Abanye bebesilekelela ekuseveni ukudla. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sengathi inkosi ngawushiya nina lo mcabango ukuthi uma ngabe unayo indlela yokwenza okuhle ungakwenzi kuyisono. So kube khona lokho ukuthi la ukhona khanya phela uthe uJesu asisokhele isibanzi sibeke ngaphansi kwetafula kodwa sisibeke uthini ukuze sibakhanyisele bonke. Bese ngiyabonga kakhulu kwi-catering team ebenginabo. Ngiyabonga ngithatha leli thuba ngibonge kubaba uMkhathini, ubaba wasenquthu usibolekile ingane yahlalize izohlala la isize. Ngiyabonga kakhulu ubaba uMkhathini. Bese ngibonge kakhulu kubaba uJali. Akukhona ke indawo yami ukubonga ubaba uJali ngoba kwa-technology angifiki bazalwane angiboni lutho ibani ziyacima. Kodwa ke sibonga ukuthi sizokwazi nokuthi siyilandele inkonzo sizibona ku-YouTube. Kusho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu usintroduce ku-YouTube njengoba esi-introduce ku-WhatsApp. So asibambe lokho sibuke lokho okufanele sibuke. Ngibonge kakhulu ubaba we-transport baba uNtuli uMphemba. Siyabonga Sompisi kakhulu usebenze ngokuzikhandla wangawuzwela wazidela wakwenza konke obekufanele noma simthume ebusuku noma simthuma nini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye
ngibonge ukhetheka wethu la ngaphakathi umusa umfekayo osiyami siyamthuma nje simfonqele nale uyasigcinela le ndawo inje ngoba injalo siyabonga kakhulu bese ngibonge ama-branchini onke ama-branch esinawo siyabonga abazalwane benifike nje nangena nasebenza nabamba la beningabamba khona abanye basiphathele ngisho oncamncane siyabonga size sathola nesikhaftini sabapheki siyabonga kakhulu angizikwamention ama-branch abanye basilethela amakhekhe abanye basilethela amaveji abanye basilethela amaqanda abanye basilethela lokhana ebesikudinga kodwa singafinyelelanga khona siyambonga uNkulunkulu sengathi ngaqhubeka njalo nimlalele ungabe lokhu ubuza ukuthi ngingakuletha yini lokhu uNkulunkulu mayeseshilo kwena ukuthi hambisa ukuthi thina sivulile izandla thina ningabafowethu lithi izwi uma ngabe umuntu engenalo uthando lomfowabo akamthandi uNkulunkulu so njengoba sithanda uNkulunkulu sithanda wonke umuntu ngofanayo nangokulinganayo siyabonga kakhulu ke ema-branchini sibonge ke wonke umuntu oze omemile weza nomuntu siyaqala uba nenhlangano engaka siyabona ukuthi abantu bayasebenza uthi-ke uJesu kwi-last commission yakhe uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi so uma ngabe umbizile umuntu wamema usumenze umfundi siyabonga uNkulunkulu akubusise bese-ke ngicela ukuxolisa-ke kakhulu bazalwane ubaba umpostoli useke wayisho indaba yendawo yokulala nisixolele kodwa emkhulekweni wethu kuba khona lokho ukuthi noma ngabulele esponjini uNkulunkulu enze kube i-double bed uzwe ube comfortable lapho la ukhona siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nina sibekezelela kulelo cala nasibekezelela nokuthi amanzi ethu ayafeyila ngokuhamba kwesikhathi kodwa ngibuka uNkulunkulu isimangaliso sakhe bengilokhu ngithi nje Nkosi singabi ne-load shedding ngibone uhambeka nje singenayo i-load shedding ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngixoliseke futhi nangakho konke mhlambe ongekho kuhle emhlangabezane nabo bengeyona inhloso bazalwane futhi ngeke ngisho ukuthi usathane because ngizobe ngimnika udumo kodwa ngizothi nje kusho ukuthi akuhambanga kahle nisixolele kakhulu bese kuba nento ngicela ukuthi ngikhulume nabazukulu njengoba ngugogo nje ngiyaxolisa abazukulu bami angikwazanga ukunithinta nonke angifinyelelanga kodwa ngiyanithanda ngendlela emangalisayo ngokuzayo ngiyonithinta uNkulunkulu mayisiphi ithuba engifisa ukukusho nje kumina ukuthi uma izono ziliyela ungafuni njengoba nizohamba la ngizwile kukhulunyiwe lana thathani lokho nime nalo ningavuni ngiyanithanda kakhulu ngike ngabona into ebuhlungu bazalwane kufanele ngisho ngingakahambi ngibone ingane la izolo ishaye enye ingane encane zincane lezi ngane mhlawumbe zinabo 1 year or into enjalo iyayisukela iyayishaya and ishaya ngokuthi angazi ine-enga angazi iyayishaya iqale ishaya ngempama yathula lenenye encane yaphindela ishaya ezikhahlela eyidlukuza and uma ngiyibheka lengane igqoke iskipa se-Spiderman so bazalwane ake siqapheleni imoya ethumba ingane zethu ingane innocent incane ayazi nokuthi ku-wrong ngoba ukube beku-wrong ibizomdonsela ngani mshayele khona kodwa manje ayazi asiqapheleni bazalwane siwalalela ama-VN singawadeleseli ufakazi babazalwane ithe ingane ebikhuluma la umphathi hlelo izolo wathi impendulo ziqhamuka ama-VN wathi intshumayelo iqhamuka ama-VN sonke sishunyayelwa ngama-VN sithole impendulo zethu ma-VN iqiniso
So bazalwane ngiyazi ukuthi ubaba umnikati uzongihlalisa phansi. Kodwa ke sengiyadlula ke lapho sengicela ukwenza isimemezelo. Ngiyacela abazalwane otholile isikhwama seBhayibheli lami. Ngicela ukunikhombisa ukuthi into enjani mangicela ngicela ukuboleka. Into kanje bazalwane. Kodwa ke simnyama sona. Phakathi sineBhayibheli, icilongo levangeli, nejournal, nento yokugcoba umlomo, uvaselini omncane, nekhadi engangilidwetshelwe ngabazukulu bami bawaJali ngakufaka phakathi. Likhona phakathi lelo khadi. Ngiyacela uma uvula nje uzobona lezo zinto. Ngiyacela phela ikhadi zami nami sengizolwa ngani. Ngiyacela abazalwane. Bese kuba khona ke ukuthi njengoba manje sizophuma ngiyazi ukuthi abanye amateksi asejahekile. Ngicela ukuthi ngisho lokhu bazalwane ukuthi namhlanje ningakhiphi izitsha zenu, sizosebenzisa ama-take away ukuze uma ngabe uthatha i-take away ukwazi ukungena emotweni ohamba ngayo mhlawumbe uhambe nindla ukuze sisheshe sifike emakhaya. Kodwa ngizocela ukuthi obaba bona bahlale la kuzoshesha kwabo. Kodwa thina sizohlala lapha nathi sithathe izinto zethu siyisebenzise. Kukhona amakhalenda kaMama Mahaye. Wayethumela ingane uMama Mahaye amsamboli sakhona. Wayethumela ingane sangahlangana nayo. So ngiyacela nanti ke iBhayibheli yami. Nanti bazalwane ngiyambonga Ukubonga umphemba ne-security yasiprovide. Yebo, ngiyabonga sike ngamfaka ngapha kwa-transport umphemba. Kanti umphemba usinikeze ne-security. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ukubonga-ke kakhulu kubazalwane bala ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu ngani ningadikibali. Niqhubeke nje libambe khona. Ivesi ke enginivalelisa ngalo bazalwane lilapha yana encwadini yeZaga. iZaga 16:20. Lithi onakekela izwi uyakufumana okuhle. Nowethemba uJehova ubusisiwe. Inkosi yomusa ibusise. Sizokwenza njalo ke sizohlala la endlini. Sinikaneke ama-take away. Nosixolela ke ukuthi sizoninikeza ey'ntsheni namhlanje. Nisixolele-ke futhi bazalwane uma ngabe ukudla besingehli kahle. Sithemba lelo gama ukuthi uma sithenga uJesu Kristu inkosi kuvaleke izifo kunambitheke kamnandi noma kubukeki kabi. Kodwa nje kunambitheke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu womusa anigcine size siphinde sihlangane futhi ngiyamthanda kakhulu.